Good morning! Happy Sunday! Nangagyon ba di phrase nga Jesus plus? Okay? Jesus plus. Nya the opposite iti Jesus plus. Hanga Jesus minus. Okay. The opposite iti Jesus plus ket Jesus only. Ti Latin na rita solus Christus or solo Christo or the English na Jesus alone or by Christ alone, through Christ alone. Okay? And ti pananaw ko, dapat amin nga Kristiyano, amo na ti kita sa ti Jesus only versus Jesus plus, and the difference between Jesus only and Jesus plus. Gamin, apektado, iti pinagkita tayo, iti ragsak tayo, iti salvation tayo, iti righteousness tayo, kundi goals tayo, iti biyag. No, inya ti view tayo, no Jesus only tayo or Jesus plus tayo. Okay? Dito ti adalan tayo tatangal daw. And ti basihan tayo is the letter ni Paul to the Philippians, chapter 3. So, let's pray. Heavenly Father, pasalamat kami tinted yung oras nga adalan mi ti sari tayo. May we know Christ our Lord more. In His name we pray. Amen. Okay. Now, jiragsak tayo. Yati ko na ni Paul, iti verse 1, iti chapter 3. Rejoice in the Lord. Kahit ko di pagkakasurat na di New Living Translation. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. No nyaman ti mga mangyari iti biyagyo, kuna ni Paul. Rejoice in the Lord. Agragsak kayo lapta. Okay. Dito ti diferensya, iti Jesus only kan Jesus plus. Jesus only, no nyaman ti mga mangyari iti biyag na, naragsak lapta. Okay? At iragsak na kini Apo Diyos, His joy is in the Lord. Ngam di tao nga Jesus plus, no nagbaliw iti circumstances na nagbaliw iti mga mangyayari biyag na, kathangaw na yung nasaya iti mga mangyayari biyag na, then pukaw iti ragsak na, Jesus plus gamin isuna. So dapat tayo, ti joy tayo, nakabase lang kini Kristo, tapno, uray niya di mga mangyayari kanya tayo, at tiragsak tayo. We have joy in our heart. Amen. Now the second one is salvation. No niya ti view tayo ti salvation. Jesus only, kula na faith, pamati lang kini Jesus Christ. Jesus plus, pamati kini Jesus Christ, plus faith, ti kailangan para ma-save. So really, it's faith versus faith plus works to save. Okay? How mo ipagpagahan nga maditi karamit ti good works? I'm not saying that. Kahit mo ibaga, to be saved, you do not need works. To be saved, you only need faith in Jesus Christ. Gamin, at iti tao, they have faith. At iti pamati na kinapo Diyos, yung maawanan niya ti oras da, awan ti oportunidad da, nga garamit ti nasayaat. Yung tikat kung ay baga, kas lang ay thief, ti tatakaw, na nakapako di cross, katwa ni Jesus Christ. O niya ti baga na, Apo, anak liplipatan. Kahit nasawan itid na, tibiyag na kini Jesus Christ. He gave his faith, he have faith in Jesus Christ. Inya ti sumbat niya Apo Diyos, today you will be with me in paradise, amo yu data. At dapat inaaramid nan nga nasayat, diyak takaw. Awan. I mean, awan ti time nan, awan ti opportunity nan. Awan nakapako sa krus eh. Awanan iti maaramid na. Yet, he was saved by faith alone. Data iti importante nga amo ti Jesus alone. Amen. So, the third one is our righteousness. Kahit nasawan, righteousness tayo. Okay? We are right before God. Gusto to pinagkita ni Apo Diyos kanya tayo. Gusto tayo niya sa ni Apo Diyos, not because of ourselves. Okay? Kung nakadi po verse 3, we put no confidence in human effort. I no longer count my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. Okay? So, pananaw ni Apo Diyos kanya tayo, no, sino tayo, is not because of who we are. Okay, hanga siya kakata nasayatakbot nga tao, dumot tinararamid ko nga nasayatan. Kasi dat tayo, okay, kasi dito we are all sinners. Idinatay ni Apo Diyos di cross para kanya tayo. Binayaran namin yung basol tayo, na-forgive namin yung basol tayo, napakawan namin yung basol tayo. Righteousness ni Jesus Christ. Iso tikas lang ang kalug ni Apo Diyos kanya tayo. Tatano sumangon tayo kini Apo Diyos, halan nga makita ni Apo Diyos, no, sino tayo? Ti makita na lang di righteousness ni Christ. They tatikat na sa not a righteousness of my own, but a righteousness through faith in Jesus Christ. Ito ti Christ only. Awan ti diferensya na niya tinaramid tayo. Christ
only. Sungad na ko na ni Paul, Philippians 4:13. I can only do these things through Christ who gives me strength. No, that the righteousness tayo from God, we are saved by Christ, our joy is in Christ. Dapat the goals tayo tibiyag apektado. At the goals tayo dapat is to know Christ more, okay? And to follow Him. Duwa nga goal. Kuna na di verse 10, I want to know Christ and experience the power, the mighty power that raised Him from the dead, and I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. The last week, natal tayo nga, to know Christ means to know Him intellectually, but also to experience Him. Dapat kasama isunod yung pinagbiag tayo. We are experiencing Christ. Manong nga tao nga claim, I have a personal relationship with Jesus Christ. Baka na kayo, nasarim nila tayo, I have a personal relationship with Jesus Christ. Ngam! Kasano kayo karoon personal relationship kini Jesus Christ? No, Jesus plus kayo. Ha, mabalin? Kailangan Jesus only. Gamitin Jesus, kasi di pinag-pray. No, Jesus only kayo. Agpa-pray kayo kini Jesus only. Or God only. Kasi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. May mesa data. Ita kayo lang agpa-pray. Ngam magpa-pray kayo kini Jesus. Ngam nayunan nyo palang tinuvina. Nayunan nyo palang ti Ave Maria kini Mary. Kung nagiti nga santo, magpa-pray yo. Jesus plus kayo. Ha kayo nga Jesus minus. May sapay, di tradition. Okay. No, Jesus only kayo, aramidan nyo lang di paparamid ni Jesus, period. Yung no Jesus plus kayo, aramidan nyo ready ubing kayo pa lang. Tayo sungorti nakagisnan, isungorti na imulatan na inaramid. Mistake data, Jesus plus data. Gamin, hanyo nga kikitaan no customer lang ti aramidan nyo. Di ba? Dapat aramidan tayo di gusto. No talaga nga Jesus only tayo. Jesus plus, gamin kahit mo nga agaramid ti something na nayunan di naramid ni Christ or nayunan di paparamid ni Christ. Jesus plus. Uray to follow Christ. Alam mo, nagtutulay tao, baga I have a personal relationship with Jesus Christ. Umuumat ti oras na nga ag-pray kini Jesus Christ. Umuumat ti oras na nga adalan na sunod ni Jesus Christ. They don't take the time or effort to invest in knowing our Lord Jesus Christ in prayer, experiencing Him, being part of life every day. Ang mamuda lang niya po Diyos, di may isang oras, may isang kagudwang oras ni Domingo. Ang mabalin data. Dapat no talaga nga Jesus only tayo. Aming nga biyag tayo. Inaldaw, oras, minuto, segundo, kadwatay ni Jesus Christ. Data, itiket na sa ti Jesus only. Nakasandalak lang kini Apo Diyos, Jesus only. And even share in His suffering. Awa matiket na nag-suffer, di ba? Kahit yun ba? Siya, ako kahit nag-suffer. But, kuna ni Paul, I want to suffer with Him, sharing in His death. One way or another, I will experience the resurrection so that I can experience the resurrection from the dead. So, dual ita. Dying to self and dying to sin. Yung dying to self, kahit nasa wan, hamat nga dakas nga you provide for your own food, your shelter, your clothing, hamat nga dakas na itang. Yung dakasan, yung bagim lang ti panpanutan, hamat nga panpanutan dyan doon mga tao. Okay? Dying to self, kailangan. Yung isa, dying to sin. Yes, sinners tayo amin, nagbasol tayo amin, yung tigol tayo. Tigol. Dapat, hantay magbasol kuman. Pilitan tayo nga hanga makabasol. They tayo dying to sin. So dying to sin, dying to self, those are the marks of a Jesus only. Amen. Okay. So, we follow Christ because we are a faithful witness to a fallen world. Nagdakas ni lubong, dapat na tayo haan. Okay? So, no, we have our joy in the Lord, we are saved in the Lord Jesus, and we have righteousness through our Lord Jesus Christ, and our goals are to follow and to know Jesus Christ, okay, then our joy will be complete. And if that's what you want to declare, i-declare tayo amin yung verse 10. Amin tayo, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. Amen? Let's pray. Lord, thank you matitid yung oras at tangal daw nga adalan mi no sino ni Apo Jesus. And by doing so, Lord, may our learning today transform our hearts and minds so we could know our Lord Jesus more and be like Him. In His name we pray. Amen. God bless you. Have a great week.